Arwaru a mirimu itiganite ya higo guku bururi-ini makoretwo makioha thabari nginyagia bururi wa India na makahuthira mbeca nyingi. No riu arwaru aya ni mahuthiirwo ni murigo uyu thutha wa arigitani kuma bururi-ini wa India gukorwo magithondekera andu guku bururi-ini na kuhuthiria andu mirigo wa thabari. Ndako nyibete maguru da moko matingihotire kwirutira wira ona uriku. Thakame ni yanjirie gutengera muno na ngianjia kurigwo niki na ngithie thiini wa thibitari ya Kenyatta National Hospital na ndagitari uria ndakorire ni anjirire thakame iyo kira kiratuma tengere ni areciria ta higo ingikorwo na thina. Urigitani uyu uri uratwarithio na mbere thibitari-ini wa Medihill ni uhotete kuyukia mitambo ya kiriu gutigirira ni aheana motungata maya na marigitari kuma bururi wa India. Na transplant igeko mweri wa kanana last year. Toguo in the next 1 month guko gikinya mwaka umwe since dekirwo transplant. Ire mweri igire mweri wa 11 ndagitari na ndaririe horo wa mbeca anjirire we ugwikwo transplant ona ndanjuririe mbeca iriku kana ki. Kuringana na ndagitari munene uri urugamiriire urigitani wa mirimu ya higo thibitari-ini ici ni mahotete gucenjia higo cia arwaru ma higo 80 ihinda-ini ria mwaka umwe na othe makahota gucokereria mirutire yao ya wira. It won't announce itself. By the time it announces itself, your damage is already more than 80%, and which is irreversible. Kuringana na ataramu aya arwaru guthambio higo ni kuri na ngarama nene amu mundu afataraga gucokerwo maita meri kana matatu hari o kiumia indi gucenjio kwa higo kuri na raithi. By the time the surgery is finished, the patient is removed of the ventilator, removed of the and into extubation the tube is removed, endotracheal tube, and shifted, and within an hour he is talking to us and pouring out lots and lots of urine. So the effect is immediate and dramatic. Kuringana na arwaru aria mamukirite motungata maya rikoretwo riri ihinda iritu indi riu murigo uyu ni uhuthite. Before then ona diahotaga gwika atia kana atia ginya gukinyukia ndabocagwo kunyitirirwo ginya nietha hote guthie. Ndino wi guku bururi-ini kinya mundu ni arauma mucii agoka agakuona na agacoka kinya ukaigua wi mundu supportive. Na aria mahotete kuheana higo ciao kuri aria mari na thina undu uyu ni kinya inene hari murwaru na muheani amu othe marabataraga utuma thabari mari eri nginyagia bururi wa nanja. Nire mweri itajitie wira wakwa ona andu ni mamakaga muno toni ndathire nginya kurima. Mimi nasema if there was a nice experience kwa maisha yangu it was that time. Na Rebecca naendelea vizuri pia mimi niko sawa nafanya kazi zangu kawaida. I do everything. I went back to work. Ikinya riri ni ritumite bururi wa Kenya utuike wa kugenerwo ni arwaru angi kuma gitaro kia Afrika amu kuringana na riboti ni ati bururi wa India ukoretwo kinyita ugeni arwaru milioni 1.1 gatagati ka mwaka wa 2009 na 2012 na guthondeka ciringi tirilioni 2.4. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Muringi wa Ngure.